سلاو دنباش لناوندا استودیین کردستان 24 اصحاب زباریم دگلوام جوی پیشکش کردن رومالکا تایبت یا گرنگ درباره بویرکا گرنگ یا نافچه کو اف 6-7 روز بون اف بویره نافچه همی چاوی جهان لسری هبو او جی بویره حسکی بو لروش آوای کردستان لنافچه غویران یا زندانا صناعه که پشتی 6 روزن شر و پفچونان دنابرا چکدارن داعش و هزن حسده و هفهیمانیا نف دولتی که همی جهان اف بویره دشپان دوی بولتنا تایبت ده رومالا تایبت ده امی حول بدین به کوری به گرانی روناهیه بخین سر تمامیا به بویره ده کلکن دسپیک دا ین بیستمه حتی ایرو کاچه رو دایا چوا چه بو بوچی اف بویره چه بو در انجام چه بوینه زندانا صناعه لتاخا غویران یا حسکه در دورا 4500 چکدارن داعش لدمان جیان در باز دکر لشوا 20 و مه دمجمر 25 سیخ خولکان دما چند دمجمران دا او زندان به تمامی کت دست چکدارن داعش دا اف یک دمکی دا کو زیدتیری 2000 پارزوان پاسوان زندان هبون کو زندان دپارست لگلو دوی روژه دا چرو دا چما چکدارن داعش کارین دمکی هری کردا دزدانین سر زندان دوی راپورته دا دوی پاکیجه دا تواهیا هرگولیان هندبینن. دکیمی دوزه دمجمران دا مزندرین زندانا چکدارن داعش لی جهانی کتد دسته چکدارن ویره خستنه دا. تبیه بونا 2500 پارزوان زندانه لی چکدارن داعش کارین بدرست کرنا آلوزیه که نوا زندانه دا و بریا چند چکداره که لی دروی زندانه زندانا غویران لحسکه کنترول بکن. لشوا 20 مه چکدارن داعش دو تقین لپیشیا زندان چکرن ده همان دمه ده چکدارن دناوا زندان ده کلوپلن دناوا زندان ده شاوتاندن و تبلیه هوی کرن لدست پیک حسدت گوت وان روش کنترول کریوت چکدارک نرویه لپشی در باس بونا چکداران دناوا مالن سیویلان ده و کشتنا خلکن سیویل اشکربو کو هجمارک ج چکداران زندان روینه هزن سوریا دموکرات رجده که تو چکدارک جوی زندان نرویه و هزن وان کارین چکداران بگرن وین ماینجی خرادست کرنه حسده در آکاندرین خودت بیجه وان 3500 چکدار گرتنه و هجمار جکوما 5000 چکدارن دناوا زندانی دنه و لگور آمارن روانگاه سوریا مافن مرووی دشار ده نزیکی 200 چکدار هات نکشتن واته چارن بیسا نزیکی 1000 چکدارن داعش ندیاره بشک جه چافدر دبیجن ایریش داعش السر زندان تی واته شکستن کولهیا مزن جه حسدره جبرکو د کنگره خوی روزنامه‌وانی ده دما راکاندنا کنترل کرنا زندانه حسده گوتبو او 6 مهن چکدارن داعشه آمده کاریا و ایریشت کن واته هایوان جیریشه هبو لی نکارین روشه کنترل بکن و تبی راکاندنا کنترل کرنا زندانه و دورو برنوی حسده دبیجه هیجی در دورا 6 حتی نوت چکدار دناوا یک آواهین زندان دمانه و رد دکن خورادست بکن دشوا کنترل کرنه بخوده جی چکدارن داعشه در دورا زندان ایریشی خالکه هزین سوریا دموکرات کربون هیجی فروکین هف پیمانان جهن وان چکداران لناوا زندان و دورو برنوه بردومان دکن. هرچند هزن دموکراتیک هزن سوریا دموکرات د چهارشنبه دادان ایواری راگهاند بو که وان تمامی دزدانیه سر تمامی زندانا صناعه کنترل کریه همی کتیه دست وان دا چکدارن داعش خورا دستی وانا کرینه ل پشرا دوی روزا پنجشنبه جاره که دگوتی نخیر 6 حتی 9 کسان د زندان دا ماینه ام بزن بین زندان صناعه چه ماجرا دبیجن صناعه اتکویت کدره دا چند چکدار دناوا و زندانه دا بوینه چند پاسوانان پارزوانان پارزگاری و زندانه کریه چما ددمه که زو یک کرده زندان کته دست چکدارن داعشه 6 روز 7 روزان شر و پفچون بردوام بون چند کس هاتن کشتن چند کس بریندار بوینه چند کس در بدر بوینه روش و پشتی و بویره چه بیتن در انجام بویره چه بوینه
دەستکەفتن بویەرێ چ بووینە ژێرا دەبێژن بەرخودانە غوێران بەرخودانێ چ بووینە چه ئەنجام هەبووینە چ استیفادەک هەبوویە ji bo Rojavayê Kurdistanê. Tamam bi infografîk data û zanyarî em ê hewl bidin temamî ronahiyê bixîn ser zîndana Sînae ew bûyera li Hesekê dirûst bûye. Ew bûyera li Hesekê dirûst bûy demjimêr roja 20 heyvê ku li demjimêr 7.25 xolek 7.5 ev bûyer dirûst bû çekdarên Daişê bi rêya matûrsiklekê û otomobêleka bombekirî çûne ber dem deriyê wê zîndanê li wê derê her du otomobêl û ev matûrsikle peqandin û îtil wê derê şer û pevçûn dest pê kirin. Tamam eger silayet bêtin zor baş e. Mezintirîn zîndana Daişê ev zîndana Sînae mezintirîn zîndana Daişê li Rojavayê Kurdistanê ku zêdetir ji 5,000 çekdarên Daişê têde ye. Çima jêra dibêjin Sînae ev hebxû dwanawendiya Sînae bûye beriya niha pişra ku şerên Baxoz û Reqê dirûst bûn ev çekdarê li wê derê hatin desteserkirin anîne Rojavayê Kurdistanê li Hesekê wê derê kirîne nava wê qutabxaneyê da wê dibistanê da jêra dibêjin zîndana Sînae. Ev zîndanet kevîte ku dera Hesekê kevîte başûrê Rojhilatê Hesekê da kevîte hesabkin navenda Hesekê da ku cihekê mezin bi xwe vegirtiye zêdetir weke me amaje pê kir 4,000 çekdarên Daişê di nava wê zîndanê hatibûn zîndanî kirin û zêdetirî ji 48 welatiyên sivîl di nava zîndanê da bûn kîjan welatî bûn ewên li wê derê amadekariya xwarinê di nava lêlangehê da di nava medbexê da xwarin ji bo çekdarên Daişê dirûst dikir her wiha ew li wê derê karê tendurustiyê dikir ji bo çekdarên Daişê di heman dem da heyva sûra Kurdî jî li wê derê di nava zîndanê da bûyne. Zor baş e. Ev şer û pevçûn çend rojan berdewam bûn zêdetirî ji 6 rojan şer û pevçûn di navbera hêzên Hesedê çekdarên Daişê da berdewam bû li ser zîndana Sînae. Wekî me gotê kevîte başûrê Rojhilatê Hesekê ev zîndane û zêdetirî 700 zarok hinek dibêjin 800 zarok di nava zîndanê dane ku ev zarok jêra dibêjin eşbahil xîlafe ku Daişê çekdarên Daişê weke mertal bi kartînan di dema şer û pevçûnan da digel hêzên Hesede û hevpeymanên nêvdewletê da ku temenê wan dibin 18 saliyê de ne. Zîndanê çend kesan parêzvanî pasavanî ji zîndanê da kir ev zîndana rûberê wê gelekî mezin e ku 2500 pasavan hêzên Hesedê yên asayişa Rojavayê Kurdistanê parêzgarî ji wê zîndanê dikir lê di demekî herî Kurd da çekdarên Daişê karîn dest danîne ser zîndanê da û şer û pevçûn digel pasawanan hate kirin û ew derbazî nava zîndanê bûn û ew çekdarên di nava zîndanê da ji hemî hatin azad kirin û alîkariyê wan dirûst bûn dest danî ser mertal yan bijin çekên din evên di nava zîndanê da. Zêdetirî 5,000 çekdarên Daişê di nava wê zîndanê da bûne weke me amaje pê kir ku mezintirîn zîndana çekdarên Daişê ye li Rojavayê Kurdistanê li Hesekê da piştî derbazbûna 6 rojan şer û pevçûnên berdewam yên giran derencam heya niha jî hêj zîndan nehatî azadkirin bi temamî neketiye dibin destê hêzên Hesedê da hêzên Sûriya Demokrat ku bijin me temamî dest daniye ser evê zîndanê da serbarî kuştun û birîndarbûna sedan bijin çekdar ya bijin hêzên Hesedê da. Derencam çi bûne? Eger biçîn ser derencamên van şer û pevçûnan e ku 3500 çekdarên Daişê di nava zîndanê da reviyane ku reviya bûn di nava zîndanê da derketibûn lê ew hatîne desteserkirin
هێزن هەسەدێ دەبێژن زۆربەی وان مەگرتینە جارەکاتن کەتینەت بن کۆنتڕۆڵە هێزن هەسەدێدا ئەنجامن شەڕ یەن شەش ڕۆژان چ بووینە دیگەل وان شەڕ و پەرچوونێن کۆ هاتینەکردن زێدەتری 175 چەکدارên داعشê hatine kuştin zêdetirî 175 çekdarên Daişê di nava zindanê da di şer û pevçûnan da hatine kuştin. Zêdetirî pêncî endamên asayîş û hêzên Hesedê di nava wan şer û pevçûnan da hatine kuştin û heft sivîl jî hatine kuştin. Lê hejmareka zor ya wan çekdarên ku reviyayne nehatine girtin di nava taxa da xo veşatîne hêzên Hesedê dibêjin lêkolînên wan dîvçûnên wan berdewamın ji bo desteserkirina wan çekdaran evên reviyayne di zindanê de. Zêdetirî 1500 birîndar duruzt bûne efû biborin 105 zêdetirî 105 birîndar di navbera her du aliyan da duruzt bûne ku ev birîndar tên çareserkirin li nexweşxaneyan 45,000 kes li Hesekê li derdora navçeya Xwêran derbeder bûyne, koçber bûyne, bêhal û mal bûyne, li tirsa hebûna çekdarên Daişê, balabûna çekdarên Daişê mal û halên xwe bi cih hêlayne, heya niha jî nevegeriyayne ser mal û halên xwe her yek çû cihek ji xwe ra girtiye 45,000 kes li navçeya Xwêran li Hesekê derbeder bûyne, koçber bûyne. Şest heya nuhatî weke me destpêkî jî avaje pê kir şêst heya nuhat kesî yan bijin çekdarên Daişê heya niha jî di nava zindanê da xwe asî kiriye şer dikin beravaniyê dikin hêzên Hesedê dibêjin hêj ew mayîne şerê wan berdewam e robûn berdewam e digel hêzên Hesedê ku weke me amaje destpêkî jî pê kir her çende çarşembê amaje vê çendê kir ragihandina navenda Hesedê ku wana dest daniye ser zindana Sînae li Xwêran lê roja pênçşembê dîsan belav kir ku şêst heya nuhat kesan xwe di nava zindanê da asî kiriye weke me gotiye ev bi temamî zanyariyên li ser bûyera Hesekê bû ya bîstê heyvê demjimêr heft û nîv li ser vê yekê bû ku çawa dest pê kir çend kes hatin kuştin çend kes hatine desteserkirin çend da jî heya niha çekdarên Daişê ku ketîne nava cade û kulan û taxên Hesekê de. Di zindana Sînaeya Hesekê de 700 zarokên Daişê hebûn ku bi eşbal el-xilafetên naskirin lê heta niha nayê zanîn ew hêj li zindanê mayne yan ji bo derveyî zindanê hatine derxistin. Neteweyên yêgirtî jî daxwaza eşkirakirina çarenivîsa wan dike û dibêje divê ev zarok ji bo cihekê ewleh bihin veguhaztin. Şikesta Hesedê di parastina zindana çekdarên Daişê de ji bilî got navçeyê rastî metirsiyeke rastexîne ya Daişê dike di heman demê de zarokên Daişê got li ser destê wê rêxistinê hatibûn rahînankirin çarenivîsa wan nediyar e. Li gor dawî raportên hatine belavkirin çarenivîsa 700 zarokên Daişî got zindana Xwêran de bûn nediyar e. Herçi qas Hesedê di çîrokên xwe de dibêje wan kariye hejmareke mezin ji zarokan rizgar bikin lê di heman demê de amaje bi hejmareke hûr nake. Hemahengkarê karûbarê mirovî di netewên yekbûyî de dibêje bi sedan ji zarok di zindanê de li Hesekê dorpêşkirîne û nabe ew zarok di cihekî wiha de bimînin. Bi gotina wî divê ew zarok bi zûtirîn dem werin rizgarkirin û piştî rizgarkirinê jî di zindanê de nebînin. I start by saying how extremely concerned we are. Em dilgiranin derbarî sedên zarokên dorpêşkirî li zindana Hesekê. Giring e hemû zarok werin rizgarkirin û dorxistina wan ji bo devereka aram û piştevaniya wan. Eger ev zarok ji zindanê dernekevin jî paşeroja wan nediyar e. Ji ber ku ew nedûrin ji metirsiyê.
دەرفەتا ڤەگەرا وان ji بۆ ژیانەکە نۆرمال یان ژیانە ماڵباتیژی gelekî kêm e. They're not out of danger. جالیە خۆڤە ڕێخستنە یونیسف یا زارۆکان بەلاو کردە گوت دیگەل بەردەوامیە شەڕێ لە حەسەکێ مەترسی هی لەسەر زارۆکان هەیە بگوتنە یونیسف دەردۆرە 45,000 کەس ji ber wî şarî raviyane û di dema ravînê de çarenivîsa neh zarokان nediyar e got ew zarok ji dê û bavên xwe hatine veqetandin û tu zanyarî li ser wan nîne. Ji destpêka êrişên li Xwêran Hesedê behsa hebûna navenda girtina zarokan di nava wê zindanê de nekiribû. Lê piştî çend demjimêrekî ji daxuyaniyên UNICEF gotibû metirsî li ser jiyana derdora 800 zarokî li wê zindanê heye, Hesedê got çekdarên Daişê ew zarok dîl girtine. Nûnerê UNICEF li Sûriyê daxwaz ji desthilata li Rojavayê Kurdistanê û aliyên milmilaniyê li wê navçeyê kir got şer rawestînin û zarokên got di nava zindanê de dîl hatine girtin jî rizgar bikin. Nûnerê UNICEF jî daxwaz kir got ew zarok ji bo welatên wan yên resen bêne vegerandin û şandin û di zindanan de nemînin. Li Washington civîna rojnamavaniya Wezareta Bergiriya Amerîkî Pentagonê heye em beşekê vedguhêzî. دا ئۆکرانیا داگیر بکات بە دڵنیایە و باجەکەی زۆر دەبێت و خەڵکی دەبێتە قوربانی و چەندین لێکەوتەی دیکەشی دەبێت و ڕاوێژکار و ڕاهێنەری ئەمریکی ئێستا و ئەوروپیش لە ئۆکرانیا هەن. ئێمە هیچ کات نامانەوێت کە دەست پێشخەری بکەین بەڵام ئامادەکاریمان کردووە لە ئۆکرانیا ڕۆڵی ئێمە سنووردارە و ئێمە ڕاهێنان و ڕاوێژمان داوەتە هێزەکانی ئۆکرانیا و بەشدارین لەگەڵیان ئێستا و لە گەشە سندن و بەهێزکردنیاندا بەردەوامین وەک وەزیری بەرگریش باسی کرد ئێمە بەردەوامین لە پاڵپشتێ سەربازیەکانمان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی ناتۆ بۆ ئۆکرانیا و ئێمە ئامادە باشین و بۆی کە بەرگری لە خۆمان بکەین بە گوێرەی مادەی پێنجەمی هاوپەیمانی باکووری ئەتلەسی وەک دەڵێ هێرش بۆ سەر یەک وڵاتی ئەندام هێرشە بۆ سەر هەمومان. ناتۆ توانایەکی سەربازی زۆر باشی هەیە. ناتۆ ئێستا نزیکەی 131 سەربازی زۆر بەهێزی هەیە کە ئەمریکاش بەشێکە لەو هێزانە و لە ڕووی ئاسمانیەوە فڕۆکەی جەنگی پێشکەوتوو هەیە و کەشتی جەنگیشی هەیە کە زۆر بەتوانە و پێشکەوتون لەگەڵ ئەوەشدا لەسەر سنوورەکانی رووسیا و بەلاڕوسیا و مۆلدۆڤا ئۆکرانیا دراوسەی چوار وڵاتی ئەندامی ناتۆیە و سەرۆکی ئەمریکا و وەزیری بەرگریش دەستی هێزەکانی ئەمریکایان کراوە کردووە بۆیە کە بتوانن هاوکاریەکی تەواوی وڵاتانی ئەندامی ناتۆی هاوپەیمانمان بکەن. وەک وەزیری بەرگریش ئێستا باسی کرد وەڵامی دروست ئەوەیە کە بە ڕێگەی دیبلۆماسی کێشەکە چارەسەر بکرێت و ئێستاش پرسیار وەردەگرین. ئێستاش پرسیار وەردەگرین. زۆر سپاس بۆ هەردووکتان بەڕێز وەزیری بەرگری. لە سەرەتادا ئەتوانی پێمان بڵێ ئایا هیچ سەربازێکی ئەمریکی جوڵەی پێکراوە بۆ ئەوروپا وڵاتانی ئەوروپا ئەگەر نا ئایا ئەتوانی پێمان بڵێ کەی ئەو سەربازانە جوڵە پێدەکەن؟ پرسیاری دووەمم هەڕەشەکان تا چه ئاستێکن بۆی کە ئێوە سەربازی ئەمریکی بنێرنە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا؟ رووسیا ئەمڕۆ وتوێتی کە هێشتا دەرفەت ماوەوە بۆ ئەوەی کە ئەم گرژیانە کەم بکرێنەوە. ئایا ئێوە ئەم سەرباز ئەمریکیانە دەنێرنە ئەو شوێنانە بۆی کە پاساوێک بدەنە ئەم رووسیا بۆی هێرش بکات؟ پێم وایە بێت تۆش ئاگاداری و دەزانی جوڵەی سەرباز هەموو کاتێک ئێمە بە بڕیارێک دەکرێت کە سەرکردایەتی ئەمریکا دەیدا و سەرۆکی ئەمریکا دەیدا بەڵام ئێمە
هیچ سەربازێکمان جوڵە پێ نەکردووە تا ئێستا بەڵام ئێمە لە حاڵەتی ئامادە باشدا ڕامان گرتوون ئەمە خاڵ یەکەم خاڵی دووەم ئەوەیە کە کەی و چۆن دەیان جوڵێنین و ئامانجی ئەو سەربازانە دیارە و ئێمە هەموو کات بۆ لە حاڵەتی ئامادە باشیمان داناون بۆی کە هاوپەیمانەکانمان پشتڕاز بکەینەوە کە ئێمە پارێزگاریان لێ دەکەین پێشەوەی هەر بڕیارێکی دیکە بدەین لەبارەی جوڵە پێکردنی سەربازەکانمان هەموو کات ئەوەمان لە مێشکە کە دەزانین کە لێکەوتەکەی چی دەبێت وەک بڵێ ئەف کۆنگرا ڕۆژنەماوانی هەرێکژێ وەزیرە بەرگریە ئەمریکا ئۆستن و هەروەها جەنەڕال سوپاسالارێ سوپایە ئەمریکا مارکلی کو لە واشنگتن بڕێبەت و دەربارەوان ئالۆزیەن کو دناوبەرە روسیا و هەروەها ئۆکرانیا دروست بووینە. دەربارەی ێرشە سەر زیندانە سینەعەیە باژێرێ حەسەکێ نویسکار و سیاست مەدار و خەلکێ ڕۆژاوایە کوردستانی دەبێژن بەرپرسیاری یەکەم بەرپاراستنە زیندانێدا هێزن حەسەدەیە و دەوێ vê bûyerê ji raya giştî ra aşkira bikin. Bi rastî xeteriyek mezin li ser rojava û li ser mantiqê tev da yanî. Taybet jî ev mesela ew komkirina ew Daişan tev da di Hesekê da yan di devera îdara zatî da bixwe pêş da diyar bû xeteriyekê teşkîl dike li ser mantiqê. Çünkü bixwe ev insanat ne dîn û ne wijdan û ne insanetê tiştek di wan da nînê. İdara zetî û yepekê ew yekemîn berpirsin li ber wê ew li wê derin wê deverê diparizin. û hebûna Daeş jî damanî ji wan re eger ki Daeş nemîne Emerîkan nema tehalif nema dema wan dikin dixwaze ji xelkê re isbat bike û bineva hîn Daeş heye divê hûn deman bikin emirê xwe dirêj dikin bi hebûna Daeş. ئەو گاڤاک زیندانی دەرخستن ئێ داعشی دبن وەک دەبێژی دەستپێشخێریە شوخی عشائرە و ئێلا ئەوانە ئەساس تۆبەکردن گوێ دیسجا هشێوان هات سەرێوان وێ دیس داکەv ناشەر لێ وێ بەرەوانێت بەر هەرێمێت بکن و بەر ملەتی خۆت بکن ئەوانە بوون خەلایە دڕیاوانڕێ ئەسرارێ منطقي أسراري حبسي خالي لاواز خالي خورت لكودني أدبيجم أف تشتي حساس قش وانا جيان جدرفة سي 4000 كسن اندامت داعش وخطر قنبلاك موقوتة حريق قنبلاك موقوتة تندري في زنداني ذا بمينن بدون ترحيل بدون تغيير مكان وأف مشكلة يعني كي خديه في برياريب يعني تمام ئەمێ دەربارەی vê êrişê hinekî bisekinin weke beriyanha jî me amaje pê kir ku me du mêvanên berez hene berez Ced'an Elî çavdêrê siyasî û endamê desteya şêwermendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyeyê ku li stûdiyê didgelme bîtin mamoste tu bixêr hatî spas herwiha berez Hesen Çelebî parêzer û çavdêrê siyasî li Almanya ji bajarê Hamburg rêya Skypeê didgelme bîtin تو بخير هاتي مام مستحسن سپاس با آماده بونا تجی زور باشه کاک جدعان اف روشه تو چاوا ودخوینی شفاندنا تجبو بویرا غویران یا حسکی چیه اف چاوا دروز بو چما دروز بو در انجام چی بون اما از بجم قاسی و کسی هرگولی و تشت ناوروکا ایریشه و قربانیه و کنگی دست بیکر و چند بون و هجمارا او نه و ادبجم حقوي دايه داونا كر امنا كفنا نافر قلياده اما ام وجه اليه سياسي فتخوينن بر برسياريا في بويري نوري جامير يك جوانا نوري محمود دركت دا خوانيا كده دبيجي افشش هيفا امجي اگادارن گو اف ايريش وي چي ببي بله بر پرسكي واي ديجي لدوانا كخدا عيني تش دبيجي باشە هەگەر هون ئاگادارن بەری شەش هەیڤە چرە بڤێ حەجمێ هەنێ چرە بڤێ مەزنبوونەها چما ئەفقا قوربانی وەدان و چرە تەدابیر نەکردن بەری هینگی
قوهو نقهان بانا فينا زائد ام جي فين بكن انه كي جي قزن جيت كيج في كاري باشه چما- اگه بکه چما من بجیزه فی همه جوه دوله چه؟ کاری قزنج دکتن يعني- يعني عالی قزنج دکتن يعني قركا ايجو داعش دعم دكن وايجو بوارا ريكفتنا دكن بيجو مان اون ايجو جي قزن جيتكن داعش بكارتين او جي قزن جيتكن نظام انظمه هرمي هنا ايران درجايه كده روشة عراقي وسوري قال لك جيرة دستوردانا مباشر راستقينا دكي دخوازي او بي رجيما بشار هيا يا دستلاتا سوري بشار الاسد دولتي ديجي الهرمي ده هنا ايجو هاجر تفلي هافي تشي ببي وهاجر وري خويا كرن انه افري فبريا هني امريكان اوي دنا روسيا مسألة ده حزب الله مسألة دنا افبري نها مديتن قوشاوا داعش ج باغوز و دراز وري بري هنجي ج تدمر آنين بباسا نقل كرن آنين تسليمي آلية فيالي كرن بيادي بوچه افقس خطرة داعش هيا وهر يك جوا قنبركة هر يك جوانا 5000 بين بخي زندانة كده دناف خلكي ده دناف مالادا بأساسي خوشي أبنا زندانة مدرسة آخوان دنيا صناعة ومعهد ومدرسة آنينا خسنته ده وتنكاري وخب باريزي وتنكاري فانا بباريزي تشرا أف 5000 قنبرات آنين خستنا تشرا كاري زاروكي واخدي بكي لجم خوا چرا تدوري أهل جي نكرنا تدوري باجارة نكرنا يعني ليرة برسيارك هي اف برسيارة يعني لو انا برسا قلق خلقي بيتن شما دنافا حسكي دا دبن هيزن دست حالاتا هيزن حسدي دا كو در دورا زندان همي هاتبو پاراستن بپاسوانان بپاريزوانان شما داعش بصانهي بچند خولك كان جهشت بردريه زندانه ودزاني تماميا زندانه يعني افا علامه استفهام بيجو مان صد علامه استفهام تشيدكي انه ريكفتن هنا بدزي فروشتن هيا خيانت هيا خو فروشت نافوادا هنا هجر نبريارا سركبه ريفابريه بتايبتي يعني چكداري مظن ان ريفابريه وانا اي چكداري هجر وينا كربن شخو او قال لك خطر وزحمته يعني بس ام بيجن بحسن نيه انه هناك بشكي مظن جنافوا و اي بلا بلند خيانات كرنا حتى جو كارينا بفيرنجي هني ازيتي بجهنن وباللز وبز وبزحمتي چكدار بجهنا زنداني بخوا بلان كريبوا ابدا بلانك قال لك بدقة مدروسة وقرك جناف بيادي وجناف قصدي اريكار بوارا هبن شخوا مهمام مظن قصدي قوشا وفانا درخي واشكره بكي وكشف بكي شخلكيرة يعني زور باشا ام كار حسين بزانن نارينا كار حسين لسرفيكي شي كار حسين يعني اف چجوره پیامك دگهينيتن ددمك دا وكا من اف برسل كاك جدعاني جيكر يعني دنابا حسك دا دردورا وهمي بهيزان هاتيا دور بيش كرن يعني داعش بدمكي جلكي كيم چكدارن داعشي كتن نافا زنداني وتمامي دزدانا سر زندانا صناعة چه پیامك دگهينيتن افيك جاد إفارة بخير براستي أم حمو أم ون وكرت حمو تماشاواني شانوي كين أو شانوجي بردا يعني ناتي هلاني برهنرك هي تشتت خوازه جمرد شينه دريا لانجاري خود وأمشي أم يعني ناها تقرينه أبو يرى تشبو براستي وك تو ميفاني خوش يعني زمان خوياية يعني قالك فلسفة قاندن يعني جديلا اكو ام البرسل بسكرن ام برسبا بدن ام يعني بيتر بيرفكت تمام دا خازج هنري كهندك دنگي ناوا استوديو باش بكتن دا ماهاج دنگي كا حسين يبالي كا حسين بردام بجاختن خو اجا اف قيامة قلت تفكر جنابي تفكر شو قيام خست بينا او قيامة جيشت كي وكيكي كرد از بينم قو دبرا ما قال لك لاواز دبرا ما فصواني ويتن يعني قبل وقت يرو داعش بيانا خدر خستي قلتي ده كسب ده شرباني ما
إيريشي دبركي وقت في دبستاني كي دبستاني نا زندانة وفاسواني قصدي ده حزار كس لويدك هنا اگر بات كسي هان اگر بات هان اگر قريب يعني فقينا كيتشي قريب درباس بن كأف فاسواني قصد الكمان فما خويب ونحليان وكد تشول ودور أن نارينا جم وأف مثلا حمود ساعتها أول خلاص يعني قيامك هودنا باك سادة كسي داعش كسي سركزي داعش إذن داني باشا حسن والله أنت دنجي باش ناقهم يعني نزان أجف مناكم باش إنك تقطعتي ده هي دنجيتا اللي بهر حال داخل جهوالا دكم اگر دنگیتا چیکن باشتر بکن پشت ام وگرین باشتر جهودو فهم بکن نزانم دنگ جمن باشنیه کاک جدان زور باشه کاوسن بلا داخل جهوالا کن کنترلی بلا دنگ چیکن باش کن ام جهودو فهم کن باشتر پشت ام درجه بدین گوتو بجا خوا کاک جدان یعنی تو نابینی پیاد یپگا یا مجن هزن حسد و وان داعشانه یان وان بویرانه وکه کارتکا سیاسی بکارتینن لبرانبر کمالگاه نضالتی بوی چندی کو اعتراف به روش آوای کردستان بیکرن یعنی ریوبریا خسر مبستان بیکرن ام از گلکی دبینم گو ریوبریا خسر به آنجی قصد به آن پیاده به ناوی به چه به قزند جوی یعنی هبونا داعش دناف لپی وادا چل هول به چل وی داره به چل دور ندی به چه زاروک وابن قزند جه نکرنا برواجی وی زرار گله کی جه کرنا زرار چلو زرار دگه ملت کرد و دور کردی یعنی هبونا وانا خطره کمازن چه دکه سر هبونو و دور ملت کرد و قضیه کردی تجاره بوی رنگی بشون ده نمایا آنها بویا قربانیه از مچاوا چند داعش کشتن و چاوا ایریشی مکر ما ایریشاوی فردن تد زندانه که دی تد جهه خودی گورپانا خود ملعبا خودی هنا کاش در و ایریش کریا افقاس قربانی چون نخواه اگر جبهک با آنی که شربانه وی چرنگی تیچ خاص قربانی دابانه افقاس قربانی و تد مالا خودا و تد محرسا خودا و چکات دستتا دا و تد بیجی از آگادار بو معلمین مجی هبو چرا افقاس قربانی چه ببن دوباره ابیک ایم ادبیجم ناما سرکا و آنجی ارمانجا سرکا جوی بویرا حبسه حسکی رواندنا دا برپرس داعشن جهندروی زندانه و بدسته هناك خاين دناف قصده دا بشكي مظن جنابوانا خيانت کرنا حتى گو کارنا آنها هجمه داخلانی وانا حمت هفلی هفل جارك يدبيجي 5000 ناف حبسه دبون هناك دبيجن 3500 بون انا هناك بيجن 1000 بازدايا هناك بيجن 500 بازدايا هناك بيجن 10000 بازدايا وكسكي الراستي داخلاني راستي نادنا دستي خلكي وناسنا دستي ملتي ما نادنا دستي راغهاندني نادنا دستي چه استفاده دکن استفاده بينا زانيارين راس درست نادن خلكي نادن رايا گشتي جبر تبلي هفيد نافدا تيدا هيد بو يريدا حمع علمي وانا وكا هفدو جنينا شكستا حسد نشانا داتن هيش نشانك مظنا قصد دوي مسألة دا شکستنك آني مخابن گرك نولو بانا ايما دلي ما ناخوازي گوش كستي بن دلي ما ناخوازي ملت ايما قرباني هاري خورت و گنج ما قرباني هارم راسي ابنا كسك نينا بوالفاي شان هزار كسان جيكاك جدان يعني كوشبر بوينا مالو حال خو بجيش تينا ترسك ازول نافچه يجي درز او نافچه حتى خلق بازداني مثلا بيجن حفتي و 5000 کوچبر بونا آن اواره بونا جه خود درکتنا نماد هیلن وگرن حتی گو پاقش کن هگر داعش هنا آنینن داعش حبسا حسچا هناك دبيجن جهانا رمي لقي هناك دبيجن جهانا تربسبيه هناك جهانا دربيسيه عامودي قامشلو جهانا ديرا زوري ان كردستاني ان او يعني شنو ولو بلابون بزو هاجت جوكك نكاري دبر سيطري قصديرا وبياديرا درباس ببي الا قو تفتيش ببن او ببن هاجر نا بلانك هبي هناك جوانا نا اريكار بن بوارا شنو داعش جهادي ركي دوبرن ها نقطه كديها يا ليغو هداري ذكر الوانا دبيجن ما او زاروك داعش اشبال داعش ما بجي كرنا لجهه كي امين او نابرنا كودر جهه كي امين
دبرنا ناف دبر كردي ديسا ديريكي وقامشلو ودربيسيه وعمود وادره معقوله زۆر باش بلا بمناخ خلقي يعني زۆر باشە کا حوسێن ینی زۆر جا پرس تێتەکردن دەبژن لە ڕۆژاوای کوردستانê یعنی زانیاری لەسەر هەمی چالاکوانان هەنە هێزن حەسە دێ ئاساییشە ڕۆژاوای کوردستانê زانیاری لەسەر هەموو چالاکوانان هەنە لەسەر هەموو ڕۆژنامەوانان هەیە لەسەر هەموو خورتێکی هەنە و پەیوەندیەکە سیاسی هەبێتن یعنی گەل و چما هێزەکە هۆوەکە هەسە دێبیتن وەکە ئاساییشە ڕێڤەبەریە خۆسەر یان بژێن ڕۆژاوای کوردستانê زانیاری لەسەر پیلانێکە داعشێ یا شەش هەیڤی نەبوو بێتن بە ئاسانی بچەند خولەکەکان دەستدانی سەر مەزنترین زیندانە چەکدارên داعشێ وەکە کاک جەدعان دەبێژن ئەف قومبەلەنە دل حەسێکێدا لە ڕۆژاوای کوردستانê البيبي بكشاية دنج چارەسەر بوو بێت بەڵێ کەرەمکە هێویدارم چارەسەر بوو بێتە از نظام دنگ يمج البيبي بفكر براسي متقول انه ام براسي وقت تماشافاني شانوي كينه ام حمو او شانوي يجي پرداينا نهاتي راش ام نظام بشوف شوي پردي چه بدر هنارك هي تشي فاض جمر درباز بكتريا عليم كري خد اف بويرا چه بو براسي كارثه نه بويرتنيه بهتر پرس انين جواكي بهتر پرس اني روجوي ج برفوان وك جناب تكرم كر از بيبان فرج براسي نارينا برجلكي نزيكي اوي قصد هاي ويناج يعني دو كرد چالكي كي بچوك شخور دكن قصد هاي وجه هي لچلو بوير كلو مزن بي مزن بونا هاني هاي وجه تنبه يعني انا ابو يردمشي ابو ير انا جين شرعي خلاص نبوي تدي يقولوا ام بينن قصد هنا زاروك ادربين دوتيتو دو زاروك تربا ويچك دكه ودايكا دركتي سرا غاندني باندك زاروك كامل بين بتشك فقرين حميزه ما فقرين بدستانامه لي اتشتي هذا دخل كرن راسي جو بيمانك ناب حرب جابي مثلا مثلا تشتكي نشكي شيف ويا بي بلان يعني از بكرم مثلا نوري محمود بردسكي يكيتي فلسطين قال قلت قبل شش ما هاي مش مثلا ابو هاي مش ابو بتشقى برا هاتن يعني بو في اوبراسيون هانش بو خلاص وش بو سركردي داعش بو داعش حتى ازاد بكن ابدا خو ياكرن جو اب بلان هي جو ايمان نابكسد هي شاوا ده كس فازا بيس چکدار داعش بين ذي حبساني يعني لحظات هذه حزار فاسواني قصد الويدكي هنا شاوا يعني كاره درباس كاره وابشكينه ودرباس بحبسي وهن كادرخينه وجيل والبقره كا او لحظات فاسواني قصد كاب كدشو كا او يعني خويبون وك ام كرديد بجن وحليان ناباده بكيده كتشون ابتش دخل يا كرن براسي جو مؤامرات قال لك مازن سرسري بكرداش اصلا مؤامرة ده صالات مؤامرة مشي تشتغل بالفيديو مري تشد ام بدستي هنا كادنه بلان اكثر ما تمشي ام نظام بتشتد يعني ام كسق انا وكرا كان بين وقت سياسه مدار وقت روجنامبان وقت بيج السيفيل جنبك ذي بيرد شوبينن ام نظام بتشتد بجبر راغاندنا دورد راغاندنا كنستر بخوي راغاندنا فكك دوردي او تشتغل بلدك فيديوها بلدك صورتها بلدك نوشا بلدك وافراد عندنا جس كده جرو ودقيه جماع لأم وكسكي شوبينر وكسكي ام تفكير في رختني ظنن ام كارن براسي بوجدانك راحت ام بيجل وام يعني افكسي هاني ند برنبري داعش شركرنا افكسي هان مجال داني داعش هيك درباس جسر كده يعني زنداني درخينه و يعني شمال داعش وك جنابي وفرسكر وك تي فرسكر شمال داعش بيد فرهاني ده مدرسات سيفيل نابا جاكي سيفيل ده اگر افشش ما هي وجه مسألة هي بوتشي ون بديل نادي نجبو مثلا بوتشي ون داعش ون حارستي زيدنا بوتشي ون داعش نابد نذري كيدي يعني بوتشي بلانه وعيني او بلانه و هاي داعش رو از فرض بكم جوون هاتن خافاندن از فرض بكم جزورة وش فيه بوشي عيني او حسين افد دمك ده كا حسين افد دمك ده سرباري او پشتوانيا
نێف دەوڵەتی ji bo hêzên Hesedê pêdana çekên baş û rahînan pêkirin ku ev çend salin rahînan bi wan tên kirin çek jê re tê dayîn. Di demekê de ku bi 12-13 çekdarên pêpetiyên Daişê karên ku mezintirîn zîndana çekdarên Daişê bi çend xulekeka da yanî bigire. Ev navê wê wateya şikesta Hesedê yan hêzên Rojavayê Kurdistanê li wî derê? Ez ê bînim bîra cenabê te temaşevanê we beriya qesed yekîtînê parastina gel hîn di gavak di Kobanî de bûn. Wê çare wê demê nej Pêşmergê Kurdistanê va nej hevpeymaniya nav dewletî vaya wê çare wê ev rêxistin bişkesta rastî Kobanî yani ew 100 metro nav destêwar mabûn ew jî wê têkete desta Daeş de. Her wiha dû virêj piştî şerê vê rêxistinê şerê va çekdaran çekdarê PKK qesed ya yîdî şerê wana bi Daeş diraqad û dêrê dijî yani ne ji Amerika va ne ji alîkarî Amerika ji ezma ba wana tiş bi netxist wana ticerî Daeş netişkenan. Ev rahînerê bi rastî çêbûyî wana te qezincê nekirî wana te sûd jê nedîtî ji ber wana yani yani karê wana yani wezîfa wana tibû daîm ku Kurd bin bê çawa wê destê xwedên ser Kurda wê çawa Kurd tim bi destê xwe bêrin wê çawa wê Kurda xwîna Kurda malê Kurda devera Kurda têxin bin planê vê dewletê ev dewleta herîmî ya ev dewleta dî hêzên wek Amerîka wek Zeydî wêna ev di doqiya kirin ku ev rahînerê bûyî yani perêk ji war hatin pêşkêş kir ev çekê gidnav destê wana de ticarî nebûne sebeb gokaribin tê Kurda biparêzin mixabin. Baş Hüseyin te destpêkê ji axîra xwe de got ev muamereyeke li ser Kurdan têkirin lê heya niha em nizanî ev çi cure muamereyeke û ev bûyera zîndana Sînaî jî te weke şanûyek da nîşandan û derhênerê wê heye. Lê pirs eveye çi ji vê şanûyê hat qazançkirin ji bo Kurdan ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo xelkê me li wê derê çi hat qazançkirin qazanca wê çi ye? Em bixwe ez bînim bi 10 sala vir di ji gava PKK destê xwedayî ser devera me ser Kurdistana Sûrî Kurdê me Sûrî tiştik bi dest nexistin tiştik qezenc nekirine lê vê rêxistina hanê wê na qezenc gelek kirine yani em vegerin berî 10 sala ev rêxistina hanê di çiyaya de bû kesikî wilo guh nedidaye hêzayê na gelekî lawaz bibû lê ji 10 sal vir di tiştî ew devera me Esed radestî lê kir هزاران çekdarê Kurd xwe kirin bi milyonan hekdem bilyaran dolar xistin waşketê xwe xistin kontê xwe serê xwe pir kirin lê em wek Kurd mixabin hinek ji me teblî xwîna xortê Kurdar jiyayî teblî dayîkê Kurda digirîn yani ez bizanim û ne kes vane bi çend sed xortê Kurda hatir kuştin dibê bûyera hanê tenê dide tev hîn xwîn dirje tev xel hîna derketin dervî malê xwe هنا نخويا بداوية مسألة قال لك جزء أمسر كتن وما داعش كناد يعني إيش كان عندنا داعش وتشاوش كناد دي هجر مدرساك ودنا تاخذ بتشوج ديه أز بجم تعدا قال لك يمزن الكردا هاتيه يعني أجي جابك قهرتنا ديموغرافيك هجر أنا نبوه هجر أنا كرد ثاني قهرتنا ديموغرافي بحكي شابوه ليه أساسك بنجهكي بوك هرتنا ديموغرافي آغا كرد بتحصل الحقيقة كلها دستي كلية يعني أستعرف بجم بنحسكرينك دخل ناف تكاتية دغري بهليكو كرد عرب تكاتية سرقة دويدة كده نرازيبونك عزيك نافات شده ايك تماشا دكم رجيم تركن لإيك خسارة كديرو ودو وسبجي ويكرد المخاطر زۆر باشە کا حسن ئەزێ ڤەگەرم جەمتەت گەمە بمینە کاک جەدعان زێدەتری هەفتێ هەشتێ کەسی هاتن کوشتن دوێ بۆ یارێدا نزیکی 100 کەس زێدەتر 100 کەسی بریندار بوون دوێ بۆ یارێدا زێدەتری 45,000 کەسان خەلکێ مە لە ڕۆژاوای کوردستانê دەربدەر بوون بێحال بوون ترسەکە مەزن کەفتە ناودلێ تەمامیە ڕۆژاوای کوردستانê یعنی ئەف چ جۆرە سەرکەفتنێکە یعنی ڕاگەاندنە پێدێ یا یەپێکێ یا هەسەدێ
سبێتا ئێواری هاوار دیکەتن بەرخدانا غوێرانی ئەم بسەرکەتن شۆڕەشەکان مەزن و دەستکەفتەکان مەزن گەلو ئەگە شتەش بپرسم کاری دەستکەفتان ژمرا بژمێری دەستکەفتن غوێرانێ چنە کنترۆلکردنا زیندانا سینە عجارەکە دەستکەفتنا غوێرانێ هیچ عالیە کورداوە سفرە بەرەڤاژی وێنە خسارێ مەزن و شکستنێ مەزن ئانینە ئێمازێ دتشتێ بچووک بەس واتاوا هەیە دەبێ بوویەرێ دەچێ بووە یەک ژێ پیرێک ژنێک دەرکەت یێڕاهشتێ چەکێ حارستیە حارێ و مالا دکێ تەڤل و کوڕێ خوا کوڕێوێت ناو زارۆکێ بچووک دێ ئێت قاسی عەمرێ وینە و ئەوژی ناو ژنادەیە بەرەڤانیە ji بۆ هەگەر داعشێک فلتی بێ باز دەی وەرێ ناو حاراوا مالێوانە بەرەڤانیا خوا بکن و نەهێلن دەرباسی ناو مالا ببێ جوانێ شۆرەشگێر کوڕێوێ di berevaniye de di ar çob arkê xwe bexşa çûwa girtina û birina revandina birina veşartina dikê û nakê digirî û nagirî ew jina ji duh veş pêrve dikê û nakê got kurê wê nema şanî dikin bi xwe jî hevalê wan e û ev yek a di duwa vîdyok bela bû di nav sosyal medyada ino cemaetê Qesedê ئێگۆ هەندێک بەشێکش داعش گرتبوون ڕوودکردە جلێوا و چلوبەرگێ وا ژواکردە ڕوودکردە هاتن یەکسەر پشتی بەلا بوو ئەو ڤیددیۆ یەکسەر ئەونا جزاکردن ji kar kişandin wê bine ber dadgeha ev çi rehm û şefeqeya muamelat tozekî ew dibînin qurs bi Daeş re yekser muhasebe dibin û ciza dibin bi milletê Kurd re bi hezara ji roja got bûye desthilat heta roja îro kiryarê rojane dike derheqa de û dehpêrekê jî di aynî rojê de ew Kurd ciwanê şoreşgêr zaroka direvênin heta divê bûyerê de jî nahêlê xelk berevaniya xwe bikin û jê fedî nakin zaroka direvînin ku ev di qanûn û yasa û destûrên cîhanê daniye yên diktatûr û yên serxwebixwe demokrasiyan da jînîne temamen ev ême bi rastî ez dibêjim hiç Qesedê û ev hişmendiya li cem rêveberiya PYD ti qezenc ji milletê Kurd re ji qediya Kurdî re bi va tiştê got dikin naênin şikestin yanî ew li Kûdê dişkihin jî hesêb dikin serkeftin li Kûdê dişkin dikî ji çi ja şerî da çi qas qurbanî dana cem me ne gelek mişkile niha hemû fesailê zor baş opozisyona Sûrî biqasî Qesedê qurbanî nedane ne şehîd û ne birîndar yanî û ne eziyeta gogihayî deverê û herêmê Kurdî yanî zor baş çima ez berev ewlo naxîn me ber hevdû de muqarenekê bikim nav wana de ka em zanibin bê qezencê me ji vî karî çine û vê siyasetê çi ye ev siyaset zirarê digihêne qediya Kurdî got bimêne xwediyê vê siyasetê tim biçek û tim bi xwediyê biryare bi tek bê û tim herê şera û tim milletê Kurd şera bêne û Daeş bibe û bêne û pê ticaretê û bazirganiyê bike û nevegerê ceda Kurdî û ceda Kurdî tedamin bi şervanê vê bûyerê re kirin ji PYD bêhtir di hemû dera de istinfar çêbû di hemû dera de şoba ji ware dan di hemû dera de alîkarî û deam ji ware pêşkêş kirin û kêmayî û tiştê zehmetê gotê re derbas dibin va roja ji bîr kirin kirna qurbanê got va şervana çawa canfidayî û qurbaniya didin ew dikin mixabin PYD vêne nafitilê her berê xwedayê û em serkeftîne û ya mehlen nesr bi ewnallah zor baş dest xweşka jam biçim çem ka Hüseyinê çuka demê min zor kêmê may ka Hüseyin demê min gelek kêmê may bi Kurdî yanî YPG PYD li Rojavayê Kurdistanê tek alî biryar didet bi tena serê xwe biryar didetin naxwazîtin hîç ranekî diyê Kurdî di gel da yanî hev biryar bîtin hev qerar bîtin di qerara wan da beşdarî biketin bi nerîna te eger encûmena niştimaniya Kurd qebûl bikirba hêzeka niştimanî li wê derê dirûz biba pêşmergeyên roj vegeryaban Rojavayê Kurdistanê nerîna te baştir nedibûn ev qeziya rû nedidan yanî bo Kurdan li wê derê baştir nedibû dengê Kurdan baştir nedigeheşt bi Kurdî نرينا بد يعني بريارة هذا قصد نجم وانان يعني كسك هنا وإدارتك كسك هذا بريارة الدو أو بس تنفيذك أو بس جيدك نرينا بد إيرو دبرة ما بويوك أو جرد مثلث برمودا
تيرشوفي برمودا هكذا بكردي يقولوا به يعني انا بشمرقي الاشكال روجي هكذا بقر نجاخو يبقى كويدا كبير يعني سر سينور 6 كيلومتر كاربيجي انا في مالك نابرا روسا وتركادا وامريكا جهروها جينا بالاشكال كرد ودا برد تشتي انا جقتا درمايه دبري عرب عن رقا وديريه وحكيت اش خوش برد زيدي 6 كيلومتر دوري سينور ازوجن ايرو بشمرقي الاشكال روج هكر بقر ذي يعني حالي هانده وجوا الوذا كي نبين وببن يعني جي ريش عن دراستي وقال لك خساره لي تقولوا بجم يعني صديها يك هكيبيها بزي بارتي يعني اديسا عم تم باندكن عم بجن لي بقرت جوينا بقر هكر تعرف خوش با جريداني هيزي دربرد هيزي كويت مشين هكارب خوشواق بر هكارب الكردية خبقر وإبراسي وقال لك باش بلي از براسي از بهيفين زور باشه برس حسین چلبی پاریزر و چابدر سیاسی جه المانیا الباجور هامبورگ تو دگلما بی گلک سپاس ببوره جبو ماندی بونه روها برس جدعان علی چابدر سیاسی و اندام دستار شورمندیا پارتی دموکرات کردستان لسوریا تدگلما بو گلک سپاس تاک جدعان بله چابدرن هم سیاسی هم کاک حسین و کاک جدعان کو آماجه پیکری لسر اف رومالا تایبت بو لسر زندان صناعه یا غویران کو اف چند روشن چاوه همی جهان لسرینه به روناهی به گرانی ما آماجه به همی وان بویران کرن و همی وان آماجه آن کرن کو دیکم خلق داده سپیکری حتی ایروشی کاک جدعان کرتی از این تکومتک مایا بس کرتی دمی من نمایا هيادي دفي فقري لجعدا كردي لتفقرا سياسية كردي البريار ببي كردي ودفي ام استفادة جي بكن ودفي ام بانقا كي بهفرا بانك نفا دولتا وسري وادا امريكانا داعش دفري مراكن بقو هزنب كودري هري كي فقر باجاري خو ولاتي خو الكودري قرك وابي هقر نوابي زراري ما بيتر وبيتر مصدر بله بمينن ده خوش عنده